Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Anas bin Malik lan saking Sayyidina Anas ibn Malik. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas ibn Malik. Anna jariyatan sak temeni wong wadon jariyah. Iku wujida den temu apa sing den temu ra'suha sirai jariyah. Qad rudda temen-temen den pecah apa si ra'suha. Qad rudda temen-temen den pecah apa ra'suha. Den pecah baina hajaraini ing dalem antarane watu loro. Bainal hajaraini ing dalem antarane watu loro. Fasa'aluha mongko takon sapa fasa'alu mongko padha takon sapa wong akeh ha ing jariyah man iku sapa sonaa kang agawe sapa si man biki kelawan sira hadza ya iki qad ruddah. Man iku sapa sona kang agawe sapa man biki kelawan sira hadza ing iki qadruddah, yakni pecah sirai. Fulanun yaiku fulan wa fulanun lan yaiku fulan. Hatta dzakaru sehingga padha hatta dzakaru sehingga nutur sapa si wong akeh nyebut atau nutur Yahudian ing wong lanang Yahudi. Fa'aumaat mongko awe isyarah sapa si jariyah. Fa'aumaat mongko paring isyarah sapa si napa niku jariyah birosiha kelawan sirai jariyah. Fa'ukhidha mongko den tangkep. Fa'ukhidha mongko den tangkep sapa al-yahudiyu imam ya sapa al-yahudiyu wong Yahudi. Fa'agarra mongko ngaku sapa si Yahudi. Fa amara moko perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuradda ing yen to den pecah apa ra'suhu sirai Yahudi bainal hajaraini ing dalem antarane watu loro. Ayyuradda ing yen to den pecah apa ra'suhu sirai Yahudi den pecah bainal hajaraini ing dalam antarane watu loro. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih wa lafdhu utawi lafati hadis iku li muslimin kadue Imam Muslim. Dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda bahwa bada orang bine jariyah wujida ra'suha qad rudda bainal hajaraini. Cetakan ini bela besar. Fasa'alu akhir keluarga-keluarga natanya. Orang-orang banyak orang sekitarannya katanya, "Man sona abiki hadza?" Siapa pelaku neria sampai berbuat dek kakek sampai cetak kakek beleria besar ya siapa? Fulan Fulan bin Fulan tak jawab. Fulan bin Fulan ruah benih. Hatta dzakaru Yahudian sampai keluarganya nyebut nyaman orang situ orang laki Yahudi. Fa'u ma'at birosiha. Akhir orang bini jariyah kela menganggukkan kepala, yakni isyarah kalaban serana iya jiyah keng tak ngoca. Au ma'at abri isyarah birosiha aunggu. Sebut nyaman orang laki Yahudi situng nikah. Au ma'at birasiha aunggu isyara iya jiyah pelakuna. Fa ukhidhal yahud fa agar akhirah si Yahudi gila pelaku se ngelokain kecetak se membela kecetak gila tangkep pesareh pas tangkep. Fa agar karena pun tangkep mengakonin kesalahan nah eke beda ke Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara ayyuradda ra'sahu bil hajarain. Akhirnya Kanjeng Nabi memutuskan untuk meles orang laki Yahudi se pelaku daripada pelaku
da orang bini jariah se mabela kecetak kele berak remak ayuradda ra'sahu sopaja pabela gia cetaka elokain gia bainal hajaraini kalaban dua napanya menbetoh karena se pelaku kele cukan melokah cetaka orang bini jariah neka cukan ngakui dua betoh bainal hajarain. Dari hadis nikah beda pan berempan beda telok minimal beda telok hukum saya pun tut dari hadis nikah. Pertama, al-ula wujubul qisas. Pertama wajib beda qisas. Nutuaki nikah wajib qisas kang kui orang mateen kelaban alat se termasuk alat gele yang bareng se wajib engki paneka yuktalur rajulu bil mar'ah nikah sebab ngelakonin pembunuhan deko orang bine maten do orang bine pate iki ya. Jadi tak harus orang laki saya pate orang bine pun engki sebagaimana kerangan walaupun anan berdasar debu tak wajib kisos berdasar debu wajib kisos aram tak wajib kisos polana mon bapak tak wajib kisos sebab bedene bapak bedene anak ni kan gara-gara bapak sabab pewujud anak sebab bedene bapak maka mon bapak matiin ka bima qatala bihi yakni kelaban ngakui bareng sebagaimana orang nikah ngakui alat atau bareng untuk matiin orang lain. Paham jangan guling ki? Nikah karena hadis nikah orang bine Yahudi, orang bine jariah nikah elokain bainal hajarain sampai bela cetakah. Sampai bela cetakah. Ngakui apa? Bainal hajarain ni yang tembi boto dua jur aja. Akhir Kanjeng Nabi fa'amara ayyuradda fa'amara akhir Kanjeng Nabi merintah ayyuradda ra'sahu bainal hajarain. Akhirnya orang Yahudi si pelaku orang bine jariah se membela cetak orang bine ngangkui bato dua juga soro beles kelaban ngangkui bato dua. Nah, karena hadis tersenika maka pontut hukum bahwa orang mun maten orang kuduna paten kelaban cara orang ini maten orang lain. Bi bedang, todi ya bi todi. Paten bereng napa? Bereng beto. Ya bi beto berarti sampai mate. Ibalah sesuai kelaban perbuatanna sebagaimana maten orang lain alat kela. Nah. Jadi ada orang maten tak kelaban cara tak kelaban alat semutakol pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan para imam selain. Menurut pendapat napa Imam Syafi'i dan pendapat Malik wa Muhammad ibn al-Hasan amalan bihadal hadis. Dadi mun beda orang maten orang bi bereng sebere tak tajem keng bere. Bi betoh, bi beseh, bi napa bae, bi kaju masalan. Takkan tak tajem kaju neka. Ke mutakol bere sampai mate. Wajib kisos. Wajib pate iki ya. Pendapat Imam Syafi'i dan para imam lain. Karena hukum orang matiin benda-benda sebera al-qatlu bil muthaqal kal qatri bil muhaddad. Saungkun orang sematiin kelaban ngakui alat seberat aneka hukumen pada bereng matiin orang kelaban alat setajem. Nah, tak harus bedung, tak harus benda-benda setajem walaupun benda tumpul. Tapi nek yang bisa maten orang muthaqal engki wajib nyamana egisos sebagaimana maten kelaban bareng setajem. Imam Abu Hanifah tak sependapat. Imam Syi'bi, Imam Nakhai adabu annahu la qisasa fil qatli bil muthaqal. Mun beda orang maten kelaban benda-benda tumpul tak tajem keng bere. Tak sependapat kelaban Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menabi Imam Syafi'i wajib kisos walaupun tak tajem.
Walaupun benda gelap, benda tumpul, tapi berat termasuk bisa matiin. Wajib kisos. Nah, wa amma idza kana al-qatlu bi alatin la yuqsadu bimithli al-qatlu bimithli al-qatla ghaliban kal 'asa wasud wa nahwi dzalik. Mun beda orang maten orang kelaban benda-benda tafihi la qisas fihi, maka ada kisos, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Keng mun muzakkol, mun pacet bareng nika benda nika walaupun tak tajam keng berat, benda-benda berat wajib nika kisos pendapat Imam Syafi'i. Keng mun lumran orang ada reng mateen bi ala jiriyah, mak pas mati ongku tak wajib kisos. Tak wajib kisos. Ya ke mate, kena ya ke je, kita beri je mate. Mele, kuburan apa rumah sakit kan dia biasa. Mondria kaki langsung, sinarat kaki mondria. Mondria kaki obat merah. No kula tak santak, yang mati kita wajib kisos. Baik kelaban benda atau kelaban alat atau kun karo budaya tok mongko eta kabeh ya noto kok tahu lo ngarangen. Jangan kan osom jantung mungkin, penyakit jantung, tak sakit hageblak jantung. Ya ke mate. Kita wajib nika nyaman. Atau tiba ada telok. Napa kesimpulan dari hadis nikah? Pertama, wajib orang